Claude Tapo. Talakad ka po. Hoy paming mayupaya, kapamilataning pamaylasan ng Kristo ng anak mo, linigtas mo kengan king kamatayan. Ama nami ibat king palpikasalangadan. Kapamilataning batas ning kalikasan at tsuke kaming wangis ning kayang pangataw. Kapamilataning papagbanal ng upaya ning kekang grasya. Saupan mo kesa nang misulod king wangis ning ke kaming Ginoo karing banwa. Anong nuya mabibiyet magadi, ngenit manggaman king ngalan ng Lukluk Tapo para kigmumuna ng daki, ngiting kapag masusyan. Ing Luterianing Amano. Pamamasang iba't ing libro ni Propeta Isaías. Nga na ning Ginoo, magtagumpay ang talasuyo ko king obra na, mirangalyang alang kalupa. May bigla laring dakal kanitang ikit de,
uling yung lupa na may disformaya, halos ene itsurang tao. Dapot, ngeni mga pamulala laring dakalabansa, at ela makapagsalita ding ari, king pangamulalara. Akit da at aintindyan, itang bagi ang ngeni rapadimdam. Ngara ding tao, nino'ing malyaring maniwala kaya kami, king ipamalita mingeni. Nino'ing malyaring makaintindi, king iti, dapat ning Ginu. Kaburyan ning Ginu, king talasuyo na, tumuboy ang anting tanaman, amagyamot, king malanging gabon. Alayang dangalan o legwan man, ban kaya katamo yang pansingan. Alang nanumang makawili king talasuyo na, banlapitan tayo mo sana. Lepas tanga ng dering tao at tinggian, pibata na ing kaplas at kasakitan. Alamang bisang lumawe king kayang kabilyan, etaya pinsingan, antiyang alang kabaldugan. Makanyan man, yaing mibata king kasakitan, akyakatamo mga intuliran. Ing sakit, asukat itamo sana ing memosan. Balata mo, king kayang kasakitan, parusang king Diyos, menibatan. Dapat may sugat ya, uli da rin kaya katamong kasalanan, may bugbog ya, uli ning dapat tamong emayap. Ing parusang kayang pigdusan, yang kaya katamong may kapaldan, kinayap tamo, uli rading barog adigpaking katawana. May ngari tamong tupang may nga bating, ing balang metong kaya katam, minarapyak ing sarili ng dalan. Dapat ing Ginu, tiluta ng dugpa king kayang talasuyo ing kaparusan, itang parusang kakatamo mga intuliran. Kaya pasakitan deng gusto, dapat pibatan ng ang mitmong katahimikan, ay amig salita agyang metong mumang amano. May ngariyang biserong tupa, ang malapit ng katatan. May ngariyang tupang malapit ng ururan, ay amig salitang nanuman. Dekapde at sinintensya ay at kaybat lilwal ban patayan. Alametong man amekyalam, king meging kayang kapalaran. Petere, alang-alang king kasalanan, ding kaya katamong memalen. Delare king kutkutan, kaya bedareng makasalanan. Kitkut de, kaya beding taong ating pibandyan. Agyamang alayang depatan na kasalanan, at ebitasang migsalitang kalaraman. Nga naning Ginu, kaburyan ko, ing dumalan niyang kasakitan, metong yang ayin sakripisyo, ing kamatayan na, ban mi patawaran ing kasalanan. Inya akit na langlahi na, kumabayabye, at king kapamilata na, ing parasan ko magtagumpe. Kay bat ning biye ning mit mong kasakitan, pasibayo yang mika kaligayan. Abalo na king emewal ang kabaldugan ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo at tutukong pitutulan, tanggapan na ing parusang mga intulid karing dakal, at alang-alang king talasuyo, patawaran ko la. Inya naman dakayanan kin lugal amit mong dangalan, metong nga lugal busal ding taong mayupaya at marangal. King mitmong kalausan na lub, dinaon na ing biyena at tinggap na ing kapalaran ding taong emayap. Kinuha na ing lugal ding dakal na makasalanan at penalangin na ing kamtandasa ing kapatawaran. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Abayan tala po ding koro para king dalit apakibat. Idpa karinggamat mo, ipanibala ko ing biye ko.
Ikaw, Ginoo, ing kakong lalapitan. Emo pa tulot miras kako, ing kamarinayan. Iligtas mo ko, king kekang katuliran. Karinggamat mo ipanibala ko ing biyeko. Ikay magligitas kako, Ginoo. O Diyos, tunay kang tapat. Gewara kong kalibakan, ding ka kong kalaban, ding kasiping kumbale, makanyan mo naman, karing ka kong kakaluguran, metong na ako mang pitatakutan, detang ka ako manakit king dalan, era balo nung makananula akong lisyan, may ngari kong karing mete, king isip me burana, may ngari kong sukal, akarelang yugse. Dapat kaya kako manalig o Ginoo, kakong sasabyan. Ikaing Diyos ko, ing biyeko at karing gamat mo, iligtas mo ko karing kalaban ko, at karing manggipit kako. Bustan mong tumiman ka, kening kakong talasuyo. Ulinin lugod mong eko kupas, iligtas mo ko. Magpakatatag kayungan, at siknanganing lubyo. Iko ang manalig king Ginoo. Pamamasang ibat king sulat karing Hebreo. Antina ning kang Jesus, ing anak ning Dios. At intamong metong amarangal, amatas a saserdote. Amiras ang gaking arapan nakabud ning Dios. Magpakatatagtamong mitmong tibe, king katamong kasalpantayanan. Ingke katamong matas a saserdote, biyasayang makisan metong apanandam, kingke katangkenan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapag subukan, kalupaning daralanan tamo, bistaman eyami kasala. Inya kambening matibe kapanaligan, lumapit ta king trono ning Dios. Batang kamta ning lunos, at sao king oras ning pamangailangan. King kekaba ning biyena ketisulip, miyain niyang panalangin ni Jesus, at menigapuyang masikan, at menangis arapan ning Dios, hamakapagligtas king kamatayan na. Ulining migpakumbabaya at memintu, pekiramdamane ning Dios. Bistaman ya ing anak ning Dios, may biyasa yang mamintu, king kapamilatan ning kayang kasakitan. At inyang meging ganap ne, ya ing meging panibatan ning alang hanggang kaligtasan, para karetang sablang mamintu kaya.
ing nga mano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Ing pamaylasan ng ginudamong Yesu Kristo, agpang kang sanwan. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, mintayay Jesus at ding alagad na, king kasumangid na ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin, at linubla. Balo ng Judas sa magtaksil kang Jesus, ing lugal ay ito, uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus, at dingkeyang alagad. Mintaya ka rin ni Judas, kaya bene ing meto nga grupo daring sundalos, at ding mapila na gwardiya na ning templo, ape paralan ning matas a saserdote, at ding pariseyo. Magdalalang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari, inya selubungan nala at kitnan. Nino ing panintunan niyo? Ngarang mekibat. Jesus ning Nazaret! Sinabi na karela, Akuya, kaya berei Judas, inigtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karela, Akuya, may nga payatrasla at mirag sa aking gabon. Kitna na lang pasibayo, nino ing panintunan niyo? ngarang mekibat. Jesus ning Nazaret! Nga ng Jesus, Sinabi ko na kayo king akuya, paboren nyo lang makoring taong deni, nung ako ing kayong panintunan. sinabi na itiban matupad itang amano na, alang mabating metong man karing binyemo kanako ipa. Atin yang espaday Simon Pedro, begot ni iti at tebak ne, ing ipos na ning matas a saserdote. Atigpas na iwanan a balugbog, malkusing lagyo na ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban may ing espada mo, ewari kailangan ing inuman ke ing kopa, apainom na kanako ning ipa. dekap de Jesus at ginapos de ring gwardyang Hudyo, at ding sundalos apanimona na ning kapitanda. Minuna reng dela kang Anas, ing katuwangan ng Caiphas, ing matas a saserdote, king banuang ito. Caiphas ya itang minyepayo karing Hudyo, king makakayap ing katawiya mo ing mate para king balen. Tinukiya kang Jesus i Simon Pedro, ating metong pang alagad. Kakilala niya ning matas a saserdote, ing alagad dayti. Inya may kalubyang kayabi ng Jesus king patio, na ning matas a saserdote.
Melakwan niya'y Pedro, luwal ning pasbul. Linwal niya yung alagad akakilala ring matas a saserdote at pekisabyaning babaeng magbante king pasbul. Tiking neng linubi Pedro, nga nang mengutang niting babae kang Pedro. E kawari metong karing alagad na ning taong yan? Aliku, Nga nang mekibat Pedro. Marimla kanita, inyamig dapug laring ipos ang ponting gwardiya at migsalabla. Mekiabi ay Pedro at migsalabya naman. Pengut na nining matas a saserdote Jesus, tungkol karing alagad na at king tuturo na. Mekibat Jesus nga na. Hayagan kong migsalita, karing sablang tao. Parati kong tuturo kilub daring sinagoga at kilub ning templo, nung nula parating mititipon ding Hudyo. Ala kong sinabi, nanuman king makasalikot. Bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka, karing may karamdam ka na ako nung nano ing sinabi ko karela. Balura nung nano ing sinabi ko. Inyang asabi na iti, timpaling na ining metong karing gwardyang at yukarin, nga nang sinabi. bakit makanyang kang makibat king mata sa saserdote? Pekibat ng Jesus, Nung ehusto ing sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap ing sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? makagapos siya pa Jesus, inyang peparalaning anas kang Caifas, ing matas a saserdote. Makatalakad siya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang dakeya. Eka naman, wari metong karing alagad na? Aliku, Nga nang mekibat Pedro. Kitna na niya naman ning metong karing ipos ing matas a saserdote, kamaganak nitang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari ika ing ikit kong kayabe na king mulahan, Pepayalya ng pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin tinilawak niya ing tatsyo. Ibat king balen ng Caifas, de la Rey Jesus king palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanita, elalinod ding Hudyo king palasyo na ning gobernador, ban ela mi dinatan, uling pagnasandang makapanganla king apuna na ning pamaglagpos. Inyaliwa na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong dalom mingarapyu laban king taong iti. Pekibat da. Nung ngaya di napat emayap ing taong iti, Emiasana de la Queca. Nga ng Pilato karela, Kuanan niya at atulan nagpangking kautusan niyo. nga ring Hudyo. Makabawal ke kami ing papatemiya ing ninuman. Iti milyari pan matupad ing sinabi ng Jesus nung makananuyang mate. Pasibayo ang linub king palasyo i Pilato at inahos ni Jesus, nga nang kinutang kang Jesus. Ika, ing ngari daring Hudyo, Mekibat ye Jesus, Ibat kay kayan o ating ngaliwang sinabi kay katungkol ka na ako. Hudyo kuwari. nga nang kinutang Pilato. Dela rakakanako ring sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring pari. Nanong waring depat mo? Pekibat ng Jesus, Eya king yato ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko keti yaking yato, makilaban na rin kanakong talasuyo, ban ko miyabye karing Hudyo. Dapat eya king yato, iti ing kanakong kayarian. nga nang Pilato. Ing buri mong sabihan, metong kaping ari, Mekibat ye Jesus, Ika ing sasabing ari ko. Iti ing sangkan nung inyami bayit ko at di natanggeti king yato. Ban mo nye patutu king katutuan. Makiramdam ya ka na ako, ing ninumang atsu king katutuan. nga nang kinutang Pilato. nanong ing katutuan. Kay bat nang asabi iti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo, nga nakarela. Ala kong ngikita kasalanan na. Agpangking kaya kayong kaugalyan, kailangan kong mibulos metong apreso para kaya kayo ning pamaglagpos. Buri yung ibulos kayong ari daring Hudyo? Ngarang kinulisak mekibat. Alimiya, aliwaya, nune ibarabas. Metong yang tulisan ibarabas. Inyape pakwaning Pilato Jesus at pepabarog na yung latiko. Ginawa lang koronang suksok ding sundalos at pinutong deking buntok ng Jesus
at pepasuluran ding imalan akule ubi. Lepitan de at ngara, Luidyo, ing ari daring udyo. at kaybat penampaling de. Linuwal yang pasibayo Pilato at sinabi na karing tao, Iharap keke kayo, banabaluyo, king eko manakit na anumang kasalanan kaya. at linuwal ni Jesus a ating koronang suksok, ang makaimalan kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, Oy ni, ing tao! panakit da kang Jesus ning matas at saserdote at ding gwardya. Sinabi rang masikan, Ipako meking krus! Ipako meking krus! nga ng Pilato karela, Kuhanan niya, at ikayong mipako king krus. Uling ala kung nga kakita kasalanan na. ngarang may kibat ding Hudyo, Ating keng kautusan at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mate, uling pakilala na king anak ning Diyos. lalo yang mitakutan ni Pilato, inyang damdaman na lareting amano. Linubyang pasibayo king palasyo at kitna ni Jesus. No katao, Dapot enepe kibatan Jesus, nga ng Pilato, e kabisang manyabi ka na ako? E muwari balo, kingatin kong upayang ipabulos da ka, at upayang ipapako da ka king krus? may kibat ni Jesus. Atin kang upaya ka nako, uling iti binyenag ke kaning Diyos. Inya lalong mabayat, ing kasalanan na nitang may nganyaya ka nako keka. Inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitan ng ipabulos si Jesus. Dapot ngarang kinulisak ding Hudyo, Nung ibulos me ing taong yun, nakakakaluguran ng emperador. Ing ninumang gagawang ari king sarili no, kalabanin ng emperador. panamdam ng Pilato kaniti, liwal ni Jesus, at linuklukya king piyo kuman, king lugal amayayaos, dala na batu, Gabatha, king salitang Hebreyo. Kanita aldo na ning pamagsadya para king pamaglagpus, at aalas 12 na ning kagtuan aldo, nga ng Pilato karing Hudyo, Oy ni, ing kaya kayong ari! dapot kilisak da, Patay niya! Patay niya! Ipakuya king krus! nga ng kinutang Pilato karela, Ipapako kaya king krus, ing kaya kayong ari? may kibat laring pamuntok daring pari. Wala keng ari nung mo ing emperador. Kanita binyene ng Pilato karela Jesus, bareng ipako king krus. Inya kinware Jesus, linuwal yang mamusan king krus na, papunta king lugal amayayawos, lugal ning bungo, Golgotha, king salitang Hebreyo. Karinde pinako king krus, kayag na lang pinakura ding aduang katawo, mingat balak kaya, makalibutan dya karela i Jesus. Sinulat ng Pilato ing metong akapabaluan, at pepabili ni king krus, itiya ing makasulat, i Jesus ning Nazaret, ing ari daring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo ring may kabasa keting kapabaluan, uling ing lugal anong nuya mi pako Jesus, malapit siya king syudad, at misulat siya iti, karing amanong Hebreyo, Latin at Griego. Inya sinabi rading pamuntok daring pari kang Pilato, Ing isulat mo, ing ari daring udyo, nune sinabi na ning taong iti, ako, ing ari daring udyo. may kibat siya'y Pilato, Ing sinulat ko, sinulat ko. inya nga pakuran ni ding sundalos king krus si Jesus. Kinwara ing malana at pira kera ding apat na sundalos. Kinwarya naman ing tunika ng Jesus. Iti alayang tayi at megawayang une, manibat babo ang galalam. Ngarang misabi-sabi ring sundalos. Tayo gigisyan iti, nune magipasapalaran tamo, banabalo tamo, nung nino'y manikwa kaniti. Milyari iti, ban matupad ing sasabyanan ing kasulatan. Pirakera-kera ing susulod ko, at ing imalan ko, pipagsapalaran da. Makanyaning depat daring sundalos. Makatalakadyalele na ning krus ning Jesus, iimana, at ing babaeng kapatad ng imana,
at ti Mariang asawa ng Cleophas, at ti Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana, at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana, Babaye, o yan, inganak mo. at nga na king alagad, O yan, iima mo. at manibat na kanita, inampunan ning alagad king pibale-balena. Kay bat na nita, balo ng Jesus king meganap na ing sablang bage, at ban matupad siya ing kasulatan, sinabi na, Mahuko. ating pitsil ka rin amit mong alak kamaslam. Sinosore king alak ing metong ay espongha, at kay bat inastare king sanganan ning tanaman ay hisopo, at tinutok de king asbuk ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus ing alak kamaslam, sinabi na, Mayari na. kay bat di kune ing buntok na at meteya, si Claude Tapo. Talakad Tapo. Aldoning pamagsadya kanita, banela manatili king krus ding bangke king aldoning sabat. Ing sabat ay ta pamagselebra yang ekaraniwan. Inawad da ring Hudyo kang Pilato, king paklian dalapuad ding mipako king krus, at ilakola lakarin ding bangke. Inya ding natanglaring sundalos, at pikli dalaring podda, retang adwang kayagna ng mipakong Jesus. Inyang linapit la kang Jesus, era la pikli ding pod na, uling ikit dang metene. Dapot tindus ne katalindikingan ning metong karing sundalos, at biglang linuwaling daya ang pondanum. Ing menakit kaniti yaing patutu, tutuin sa sabyana, at balo na king katutuan in sa sabyana, ban maniwala kayo. May palyari iti ban matupad in sasabyaning kasulatan. Alang mapakli metong man karing butol na. At sasabyana naman ning aliwang kasulatan. Lawende ring tao itang tindus da. Kay bat na nita, i Jose ning Arimatea, pekisabi ni kang Pilato in bangke ng Jesus. I Jose meto yung alagad ng Jesus, dapot makalihim mo uli na ning takot dar karing Hudyo. At pepain tulutan ng Pilato, inyame koya at kinuha na ing bangke ng Jesus. Tinukiya-kiya ini Nicodemo, magdalayang pisamot amira at aksibal, at titimbang may git-4 kilo. Ini Nicodemo ya itang may kikit misa na bengi kang Jesus. Kinwaring bangke ng Jesus, at kaya bining pisamot amirat aksibal, binalot de king telang pamburol.
Makayag pang itiking kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkot. Ating mulahan king lugal nung nura pinako Jesus, at karin ating bayong kutkutan ay epa may gamit. Anti na ningaldone kanita ning pamagsadya daring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan, karinde kitkut i Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo. Kapurian ke ka o Kristo, lukluk tapo at makiramdam king homilya. At nepuking kasampat ing larawan na ning kabanalan kaniting kaurasan. Masantingya, malaguya, masampatya, ing imahi na ning kabanalan kaniting kapagmasusyan. O bakit? Kasi naman po king mi pasaga ebanghelyo kaniting Biyernes Santo, kaibat ning Ginong Jesus, kaibat ng Kristo, ingno na indong Virhen Maria, king titulong Mater Dolorosa, iya na po ing pe kamaulagang biling taong pansinantamo. O tayo po pansinan, sanay po tayo na sa tuwing Biyernes Santo, nakatuon ang mga sarili natin kay Kristo. Sanay po tayo na sa tuwing Biyernes Santo, nakatuon ang ating malay sa namatay. Pero tanong ko lang, kumusta naman ang namatayan? Si Maria, kumusta yapin naman po ing kematen? O ba't mo aliwa iya ingke katamong lawen? In today's gospel, after Jesus, our Blessed Mother, Mother Dolorosa, our Blessed Mother is the most important or significant person to watch. Kay ba't na ning Ginong Jesus, ingnuan na indong Virhen Maria, king mi pa siya ebanghelyo, yapi naman po ing pe kasentro tamo. Kayaya, magaganaping ebanghelyo. Ingkutang bakit? Kasi naman po ingnuan na indong Virhen Maria, yapi naman po ing simbolo na ning tune disipulo. Virgin Mary is a model disciple. Inyapin po nung nga pansinan nyo, imaginan nyo, ingnuan na indong Virhen Maria, kabang makapako yaking krusing anak na ang gaking mapatlod ya inawa. Ang gaking mateyay Jesus na nung gagawa ng imana, at suya mo rugo lalam ning krus. At suya mo rugo lalam ning krus. Tatangis ya rugo. Tatangis yung nanindong Virhen Maria, o itayong panamdamanan ning pilubluba na, o itayong panamdamanan ning puso na. Adwa pong bagay ing di ng tamong pansin. Nepo? Kaniting banalapami tipon-tipon tamo. Ban kanita akit taya ing diwana ing ulagana, niting pagmasusyan tamo, kaniting kagat panapunan. Mumuna, lawen yung nanindong Virhen Maria. Ing Virhen Maria, alayang gagawan, kabudya makatalakad, makalaway ang marat naking anak na. Yaman bubulad, alaya mga karapat. Naman mo rugo apatok nang o apapigil man ing pangapaho naking krus ning anak na. Apansinan nyo po, makalunos na man rugo iting indo. Sa neta mo balang Biyernes Santo, makasentro yung atensyon tamo kang Kristo, kumusta na man rugo ing kayang indo. Antiya mo waring me pipi king kaurasan na itay Maria, me paralisaya, o itay panamdamana, makamulalaya. Pansinan nyo, yaman mo rugo may kalaban man.
niya nga karapat. Pero pepa bren na mo. Eneman mo rugwa pagtangguling anak na king kaurasan na ita, na inosentiya. I Maria king oras ay ita, may pipiya. May nga pamulalaya. Ene may kabulad pa. May ngasdan niya. Ako panwalan ko May kadingwan na indong Virhen na Maria king oras ay ita, mila ko niya king hani muna. Akakit ming mamamatay ang anak mo. Baboning krus. Mapapatlo dya inawa. Alayang gagawan. Kabudya mo rugo, makatalakad. Mumunang paganaka. Kadwa, at malalama panlalawe. Kaburi na rugong labana ng Maria, inge gana-gana, pero alaya mo nga gawa. Buri ng labanan, ing sabla, pero alaning akarapat pa. Nanuring gewanan, ing nanindong Virhen Maria. Binitbit na namurugo king puso na ing sabla. Itang sakit, itang kaplas, itarugong bayat. Ing gewana, binitbit na, king puso na, king pilubluba na. Lalaban niya, pero sa likot na. O ito po yung buri ng sabyan nita. Kumupo balo, pakamalan kong kakaluguran. Nung ikit yun po, ing larawan o imahina, ning na indong Virhen Maria, inyang Matea, ing anak ng Jesus, king Cruz. Kumupo balo nung ikit yun iting larawan na yamanwan ko, i Maria at king lalam ning Cruz, makabulag tayo. Makakiraya. Alane kingani muna. Paniwalan ko po iti metong yamo pong interpretasyon ketang pintor aginawa keting larawan. Pero nung lawan tayo po ing mipas sa ebanghelyo ngening Biyernes Santo, nung iting maging basihan tamo ing pamamasa tamo, i Maria eneman po mi bulagta. I Maria eneman po mi ragsa. I Maria king kamatutuanan eneman po mi lako king animuna. Eneman me bungsul nune makatalakad dia. Nga naning pamamasa tamo. Lawan-lawane, batsaw-batsawane, inganak na, kabang rugong mapapatlo diya, hinawa. Tatangis ya rugo, managulele ya rugo. O te tayo po itibis bagya, itingamanwan ko. O no mo ngita mo ing magbili, sige na mo. O no mo kayang ita mo ing magbili king sitwasyon ng Maria, king oras sa ita. Akakit ming pakamalan mo papatende ng gawan mo. Kamimwa? Kamablas kanita? Kamanyum pa? Kaganti kanita? Akakit mo, adwang mata mo, papatending pakamalan mo, kamablas? Kagumante? Kamaghuramentado? Kamakamate mo naman? May kadita mo po, anting tao, o yan yung kekatamong gawan. Human nature, humans as we are, penasakit da ka, nang gawan mo, ganti ka. Pero, at nepo king kasanting, nepo, ing pialimbawanan tamo, i Maria, penasakit da ni rugo, pero nano pa, ing may ngibabo king kayang puso. Itang kaya pa na, itang kabanala na. Eya rugo minablas man, eya rugo ginantiman. Inggewa na ning indong Virhen Maria, nano, sinikap na nganing sabla, king puso na. Sininop na ngan, binitbit na ngan, nga kupin po kayo, ing beyatan, ing kaplas, ing kasakitan, akayang panamdaman. O tayo pulawan, balang sisimbata mo, bayong banwa, potang solemnidad ning indong Virhen Maria, anting pangainduna, wari po ating ama nung may papasyag king ebanghelyo balang bayong banwa, nano, nga na, selikot nangan Maria, ing sablang bagay king pilubluba na, at pibulaya na, pigunama na, buri ng sabyan, bitbitana, isinop na, isalikot na, ing sablang sakit, apanamdamana. Ay rugo, kasakit naman rugo. Buri na pong sabyan ni Tabalo yun, nung nano, akmula na namurugo yung sakit. I Maria, akmula na namo, takma na namo, kanana namo, ing masakit, pero ing masanting kaya alayang penasakit. Akmula ning sakit,
Pero iya alayang panasakitan. Oy tapuing buri ng sabiyan, ni ngamanwan kong kabanalan, nandin entrada na ning humilya ko. Ing larawa na ruguning meto nga indo, makatalakad diya, lalam ning krus, lawan-lawane ing anak na, kabang mamamateya, ang gaking mapatlo diya inawa. Yapin niya ning kabanalan Ita pong libutad ning kaplas, libutad ning sakit, libutad na ning masakit, atin niya pa rin pong kapanayan at lugod king puso ni Maria. Kabanalan pinaman po, inghaus mo kanita. Kutangko mo, nano po ing pawagana, panagkat na, mensahe na niti, king balang metong kekatamo. Ita mo po kaya, agyuta po kayang tikdo o talakad lalam ning krus ning kasakitan, para karing kekatamong tingwanan, o para karing kekatamong pakamalan? Lawan yo, i Maria, bistat man masakit, agyo na. Bakit? Uli ning kabanalan na. Uli ning lugod na. Inya ita mo naman sana, kalupa ng ning nunaindong Virhen Maria, sana agyuta mo. Bakit? Uling kalupa na ning kekatamong indo, i Maria, ita mo naman po, lulugod tamo. Talakad tapo para king panalangin ning balen ning Dios. At syuta na po ngeni king kadwa ng dake, ning kay katamong kapag masusyan, ing pamamu, ing panalangin ning balen ning Dios. Para king Santa Iglesia, Manalangin tamo. Pakamala na kakaluguran, para king banal na iglesia ng Diyos, king mabilog gayato, bantay net tipuna ng Diyos, ing ibang lubos mayupaya, kanita asang bantaya, king mitmong kapayapan at katahimikan. mayupayang tutuwa tanananggang Diyos, pakit mo ing kang ligaya karing sablang bansa kapamalata ng Kristo ng anak mo. Antabayanan mo ing obra ning kang iglesia, saupan mo ing manyadsad manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo at magdala king kaligtasan karing tao numan karing. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Para king Santo Papa. Manalangin tamo, para king Santo Papa Francisco, manano na sanang ingginong Diyos a memili kaya antimong obispo, pagkaluban ng mayap a kapanandaman at sikan ng tumayid, at manibala king kayang Santa Iglesia. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, ingatan mo ing sabla-sabla king kapamalataning kekang amano, at panibalan mo ring sablang bininyagan. King lugod mo ang tabayanan ming Santo Papang pinili mo para kay kami. Lalam ning kayang pamamuntukan, palalaman mo't pasulungan, ing kay kaming kasalpantayanan. At gawan mo keng lalong maging mangayap at tapatabi ninyagan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Para karing
sablang galamen ng Santa Iglesia. Manalangin tamo para kang kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Didi, akekatang Arsobispo, at kagalang-galang Pasiana B. Aniceto, Didi, akekatang Arsobispo Emeritus. Para karing sablang obispo, pari, lalo na para kang among Norman S. Arce, akekatang kura paroko. Karing relihiyoso at diakono, para karing sablang atin makabukod akasuyuan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. Mayupayang tutua talananggang Diyos, ingkay kang Espiritu ingatan tantabayanan ingkay kang Santa Iglesia. Pakiramdaman mo rin kay kaming panalangin at saupan meing metong at metong kay kami. King kayang sariling bukasyon ba ng lalong agampanan? Ingkay kang obra at daptan itiking mitmong katapatan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginuhi. Para ka ring magsadyang pabinyag. Manalangin tamo, para ka ring sablang at subusal tamo, magsadyang pabinyag. Baning Diyos, kingkayang pakalulu, gawan ng biyasang malikid utang alub, kingkayang lugod. Patawaran no ringkarelang kasalanan, kapamilatan ning danum, ning bayong pangabayit, at pagkalaman ng biye, kang Hesukristong ginuta mo. Mayupayang tutua talananggang Diyos, alang patan at panuanan mingkay kang Santa Iglesia karing bayong ani. Pasulungan mo ing kasalpantayanan dat pamanalastas detang sablang magsadyang pabinyag. Ibiye mo kareleng bayong pangabayit king mabyen ang danom ning binyag. At gawan mong galamening pamilyang kekang pinili. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginuhi. Para king pamisan metong ding sablang Kristiyano. Manalangin tamo, para ka ring sablatang kapatad, akaya beta mo, king kasalpantayanan kang Hesukristo. Baning Diyos, tipuna nalat papanatilyan miyabe-yabe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat, magdulap king katutuan. Mayupayang tutua talananggang Diyos, papanatilyan mong miyabe-abe ringke kang tisan metong, mit mong ganakamong balikdan ding sablang tutuki kang Jesukristong ke kang anak, makatagulaling kengan ke kakapamalataning para paraming pangabinyag. Gawan mo keng metong king kaganapaning kasalpantayanan, at papanatilyan mo keng metong king lugod pami kakapatad. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginuhi. Para king balayan Hudyo. Manalangin tamo, para king balayan Hudyo, ing minunang may karamdam king amano ning Diyos.
ban sumulong la, king belwan at lugod, king keyang lagyo, at king katapatan, king keyang kasunduan. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos. Kanitang minuna nga kumuing kaligtasan kang Abraham ampon karing palipina. Pakiramdaman me sanaing kay kang Santa Iglesia manalangin kinging balayan. Aminuna mong gewang sariling keka. Mira siya king kaganapan ing karelang pangayat bus. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing esasalpantaya kang Kristo. Manalangin tamo, para ka rin sablang sasalpantaya kang Kristo, baning sala ning banal ay Espiritu, ipakit na karela, ing dalan papuntaking kaligtasan. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos. Ipagkalub mo ka rin kikilala kang Kristo ing atuklasan da sana ing katutuan. Kabang lalakad larapan mo kang bering tapat dang puso. Saupan mo keng sumulong king lugod para king metong at metong. Ban lalong makatalastas king kaganapan ning misteryo ning kekang kadyosan. At maging lalong matampang talapatutuking kekang lugod harapan ding tao. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing esasalpantaya king Diyos. Manalangin tamo, para karing sablang esasalpantaya king Diyos. Banatuklasan de, kapamilya taning tapat apami biye-biye, ring sablang atsu king matulid. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos. Lelangan maing ketawan banpag na sana kang akit ning balang metong. At akam taning kapayapan po tangatuklas sana ka. Ipagkalub mo ing lipat ding makasirang bagay-bagay maging sagabalarapan ding tao. Hakilalarangan sana karing biyeding Kristiyano ring tandaning kekang lugod at pakalulu. At matulalang tanggap kay kabilang ing bukod mong tunay Diyos at ipamingan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing sablang manungkulan king balen. Manalangin tamo para karing sablang susuyo kay katamo, king kapamahalaan. Patnubayan o sana ning Diyos, ding karelang pusot kay sipan, banding sablang tao, mielaking kapayapan at kalayan. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos. Balumuing kapag nasaning puso na ning balang tao at pamingwa mo ing karelang katuliran. King kekang kayupayan ingatan mo laring tatalan upaya. King sablang kabilyan banding taong karelang sasakupan. Magtamasa laking malayang pamanyal pantaya, kapanatagan at kapayapan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Para karing ating makapasubaling pamangailangan. Manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos, ing lubos mayupayang iba,
Pakayapa no saring masakit, dinan kasngawan ding mamamate, ilako sagkul ding maglakbe, itimawa ring milako laya at katuliran, at itabi king yatu, ing sablang kayalan katutuan, ing danop, sakit at kasakitan. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, pasignangan mula ring mapagal na at dirinan bayong tetaganding miminalub. Pakiramdaman mo ing panalangin ding sablang mamaus keka at tsuking kaligalikan. Banakam tanding tulaning pamananggap king kekang saw, king oras ning karelang pamangailangan. Itingan po at duwan mi, king kapamilatan Kristong ginubi. At syuta na pungeni, king kadwa ng dake, ning kekatamong kapag masusyan, ing pamamuge, king banal a krus. Itiyaing tutong ning krus, anong nuyami pa kuing mga busking yatu. Tara, sambantayaing Ginoo, king kapamilatana, ni kabiyaing yatu. Cloud tapo. Itiyaing dutong ning krus, anong nuyami pa kuing megabus ning yatu. Tara, sambantayaing Ginoo, kapamilatana, mi kabiyaing yatu. Talakad tapo.
Close natin. Itiyaing dutong ning krus, anong nuyami pa kuing mengabus ning yato. Tara, sambantaya ingino, kapamilatana, mi kabyeyaing yato. Talakad ka. Luklok tanap.
At syuta na po ngayon iking tauli ng dake, niting kapag masusyan. In komunyon o in pamakinabang, talakad tapo. Ngini po manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kay katamo ning Ginoo. Igabos mo kami o Ginoo king sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasopaning kay kang pakalulo, parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kaying kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga, si Cloud Tapo. Ngayon ginutamang Jesucristo, yung kay katamong malugod at mapaglunos sa Ginoo. Ngayon kordero ning Diyos sa malalakok king kasalanan ning yato. Mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
lalakad tapo. Manalangin tamo. O lubos mayupaya talananggang Diyos, binalik mo kay kaming biye kapamalataning padagumpe ng kamatayan at pamanyubling mebiyeng Kristo. Isundo na sana'y maglari ng dapat kay kami. Kapilan man sana ketok ng susuyo kay keng may kisulu kaniting banal na misteryo. Hitingan po adon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. O Ginoo, ibudbud mo ing labis-labis mong kalam, king balayan mong taimtim. May gaganak ka, king kamatayan ning kay kanganak, king pihong kapanenayan ning pamanyubling miya. Pagkaluban mo sanang kapatawaran at pagdala mong kasngawan, may pasiknangan sana ing karelang kasalpantayanan, at ela mabigo king panenayan dang alananggang kaligtasan, itingan puhaduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo me. Amen.